Okey, Wan. Jen, okey. Okey, kita menang ah. Okey, kita menang. Lepas ni kita boleh tentukan kita game apa ya? Okey, jadi last game buka lagu Buka dengan dia orang berdua. Iyalah. Ayah. Main komplot. Kalau korang game berdua berkicap lah. Assalamualaikum. Aduh. Jul. Baik Wan, baik Wan. Mana ada? Assalamualaikum. Tolong Ayen. Apa benda kau ni? Apa maksud kau? Mana ada aku cakap, Yen tolong aku juga. Aku cakap yang tu. Kau ingat dia seorang dah beraya kat Malaysia? Hero Hindustan hari ni Wan. Ya. Cap. Aku lagi. Aku nak Saya kau. bagi aku kan. Aku Yes. lagi. Tak, tukar Wan, tukar. 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 Okey, Kau aku bagi gambar-gambar sikit dekat aku. Okey, rumah kau ada tiang. Rumah kau ada pokok jap. Okey, peluk tiang kau. Mana ada pokok depan jalan raya? Pokok ada, cabut pokok. Apa lama? Okey, peluk tiang sampai speed challenge, cakap mulut saya bau brother. Cakap mulut saya bau brother. Hello. Ni apa? Last game ke apa lepas ni? Lepas ni last game. Kita dua ni Wan. Tadi patut kau Last dua. game dua je. lah. 3 main point terendah. Oi, mana boleh korang 2? Gila. Bagilah Wan. Kita game dua, kita menang. Kita boleh pilih kan? Mana ada? Memang tak fair lah Syul. Mana ada, Cap? Kau dah kalah. Memang kalah lah, Cap. Dah tertulis. Dia ke mulut bau brother dia suruh cakap. Kau Boy, diam. aku. Kau peluk tiang kau. Mulut bau brother cik kau lah. Kau tulis, mulut saya bau brother, pakcik-makcik. Kau cakap itu. Rumput. Sekarang Okey, apa? rumput. Mulut saya bau brother. Ya. Macam itu hari. Wan bagi kau. Oh, baring. Baring. Mulut saya bau brother. Acap pun sama. Mulut saya bau brother. Pakcik-makcik mana? Kau nak sebut? Makan acap macam ni. Macam itu kau buat Wan Mulut bagi tu. aku bau brother Julin. Buat makan lah. Makan tapi jangan makan Mulut betul. aku bau brother. Kau cakap, Tahu lah. mulut saya bau brother, pakcik dan makcik. Kau cakap dia tu. 3 brother. lagi. 50 kali. 3-4. Mulut aku bau brother pakcik dan juling. Mulut aku bau brother pakcik dan makcik. Mulut aku bau Cepat brother. 3-4. 3-4. Ni lagi 3-4. Last game. 3-4 ah. Tahu Adil. Last game. Ada KW. Bang, last game bang. Ada bang. Saya Okey, abang kakak. Ini adalah last game. Beduk bang. Beduk je bang. Beduk je bang. Last game. Detek sikit weh. Lagi bahaya ni. Lagi bahaya ni. Hello. Jen. Weh, akak tu dah tak ada lah. Kalah lah aku duk. Nyam 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 nyam. 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 Ya Allah, kali 3 ni hadir lah ya Allah. Kak tadi tu dah tak ada duk. Itu je yang tolong aku duk. Terima kasih duk. Saya kalah straight duk kat Nuyu. Aduh, nyam 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 nyam. Terima kasih duk. Nyam 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 kuat lah Syul. Kita kena potong poin Iwan Kadak tapi tak ada gifter duk. Kali 3 ni penting tapi aduh. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Kalah lah duk game ni. Kalah lagi lah duk. Aduh. Wan sekarang dapat duit tak apa. Aku nak cek nombor 2 je ni. Lagi Ryan dia potong last minute. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam nyam. Nyam 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 nyam. Nak suruh tap-tap screen boleh tak ada mood dah ni. Kalau kau nak tap-tap screen kau tap-tap je lah guys. Nyam 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 nyam. Nyam nyam nyam. Booster tak ada. Kalah straight mana nak datang booster. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 sabar puan pengkira terima kasih. Tunggu jap kalau ada kali 2 kali 3 bawa bagi sebab sayang ah 1000 tu. Kak Noyu boleh ke Kak Noyu tolong saya menang Kak Noyu? Paksa lah minta nama Kak Noyu. Kak Noyu dah tak ada gifter lah Kak Noyu malam ni. Kalau Kak Noyu boleh tolong lah. Aduh cakap dah kali 2. Siul betul lah. Tadi kali 3 tu. Aduh. Memang payah lah nak kejauhan. Memang hari betul. Kalau kali 3 bolehlah kejar. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 habis. Sabar. Tony belum buka Tony. Ya Allah, belum kali 3, belum buka lagi kali 2. Sabar Tony. Sayang Tony 2000 tu.
Kalau buka dia jadi 4,000 tu ni. Booster tu, ada booster tu.